sayangna aya bulan Haturan pilujat depan Gom dangu Kadang waragi urang sasarengan anjeun Mama de bonteng aya bulan Nyangkakan silaturahmi itu aduh ahyan seniman Jawa Barat aya bulan Semati saparakanca Dangat ya tas sayagi Dangat ya tas sayagi lagu gampang utama saya budi kasa sama karena papasen nerima kawis jami pada sunat beragama Allah para imohon Namun ulah pasalian Mun yakin Micinta seni Pacuan tong dibinasa Sumawana dipisengit margi seni Mandong Mun lepak garapanana Tanganuk tayak paedakna Tanganuk tayak paedakna Hadirin mata nyaring halal nu mata kondangan di dalam rek medang wayang di dalam rek medang wayang kembang sungsang dinang kunden
Saking carita pamuka gapura lawang ki pangringgitan. Kocak kacarita di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara au langit. Nagara sampun kaceluk kakandange kalau kakajanap kakajam paringanginani kakoncara mancanagara. Nagara subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santos Sakarta lan laharja. Katorta iya Sri Narenda hingkang Nyakarwati ngebahun dedal kejawinipun Raja Gagah Sakti Mandraguna kunjuling apa-apa Sakti Manggulan dan Mangguling kakasih ada Prabu Jagat Tetra. Dipun nadep dening Patilan Senapati Jagat Sekti lan Jagat Tetra. Setemukut kayak penyekatan lagi satu mangkika. Iya saur nira anak panjang sinunggi iya sinunggi sabda iya pasewakan busana nira maneka warna busana maneka warna maneka pasewakan busana nira maneka warna busana maneka warna serba kapuspit kemudian yang bajrahing sarwarukna
Rahayu datang mangsa nuli palarutta menitis kana wanci datang kana mangsa sejam medare carita kecarios di hiji nagara